the koinen video ini down mo matiki permata ci ongini komi tem winyu wiye ngo matiki time kone vero nya pelo no kapsa sila ka ikadan matak anong dia kesal saya lagi dulu agamane dulu ayan jus mau kan maramu kanya yarem ati ani waranong isang wabet nanti yukana kenaan na bernyale me yukana it kon mai kan ngat mo raumi na kanyan karena nong isang jet ke ngo ariat kan sa na pe kit ke mai kan ni jera ariat chia le man dong ti man ta mà lego được là comment đấy được phải end use mới còn ănตัวนี้ชักไปมองข่าวเช้าที่เขาที่ว่าในดอกเสียนอะไรอยู่ไงดอกอะไรเยอะเลยก็มาหน้าฝ้าก็เป็นขายเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวมันแค่ในชาลก็ร้องชาลกูรูรีพอเราสุดท้ายดูจะล่าหล่อไม่แค่เป็นเพื่อส่วนยิ่งทุนเป็นพูดเปียกที่เช้าที่โอ้ก็ยังเวลานะไม่เดินยิ้มไม่เย็นก็จะอ่านอะไรพวกเลยArial bogma no dia ni le ngal me yukan me tang la nyale mame gi me kon ana ma simma ka kon no bok tie se ram chale inama jero abero aboro abungan abis jero abero abisier abis unyo ro chale nama jero abero Abisial, abongan, abis, ario, angan, avero, angan. Mana legana enu barang jual megan luar orang kan kelud bagaimana kelud main jios. Habis 400 lal. Kena word kere ariat, malam megan merwin maba. Karena rem dure cero mulaga le past time. Cero kono keber kapimune ero nying tuoni ini na alu kikono peke chao si yung alu gang karma alu gang la chero kalang karma chero kalang ano la ko dia chero le kono gen berger kaduta ero yal mo war reona verpe mave wa la gen lugachen kama gen lugachen ala chero guru referral hospital Bulu me lokin nga, kini me husakan yung tuan, kini laod juga siya, isa ada detox. So ya kita ber buat kita ariat mau yang no. Now, ini ni gin merem matak ko? Rem matak ma bene dong, wang tung cel dong bene, lo tahu, yang tituan lu ma madit, kisah bene, baca mu marka nyoa, kisah ya mà gino mau ya la nyam ne ye ne nyam pe trawen mo bo bene tiyo dum na ye do ma la ka ma rom gena ngwan pami wen long mo wen do ye go bo ti ye ta ye ma da wa ku at ko ye nya nyam bene well sorry Apoy winyo kin ma jiwa timo kedeni non-profit and activism Chuli Pro Vivo TV broadcast miro onia la diet mo tiki per ma enen lo e chiet kong bore cha tem chwal duare yamo lwa ko nen kin mi konyo won lo nen Chuli Pro Vivo TV kikinu dar mo polo konyo dar mo duong Ara mo ma wu pole tina wu mo na ma wine pe chi no funding me kwan university because you Jema Paul council mo chel kinwa ben no komaliet all those things and other activisms pole about ngom benefit more
ma chilling ma unu mioni bino bora upega charity direct bot en winyo kwar na mane ikomgi ana tika konyo mi kupu duon en YouTube ti ni chachel maglone non profit and activism ena chele ena tagi yen chi worwai ni ani nguni duana ni ute chalo duana chi dongana legu on my behalf on behalf parwa kibere on behalf of ngatma ti paoni ni konyen ikerni moy ken metikere weku yor yare pian ka yor yar ya ke binyang pe ngo metiko kadong ko mu ken dok bikati pian no kinyang wel chiling mamete kirma yo tan wa jani chiero yor kalo pian na ka go district it far ngen guru le cho chiero mulago chipe chao nying tu ki mulago nyurni in the town the did a powder and it is a real worry recording video in pobe yor wana bel kitwan to chuin matek minano dano ikiten che chule wai ni pao rivo dano dok ben pao ke porie che lewu ni upor ko danu ana foi